JNB school aside ida sabe hostel aside ida tai han bi sijun thaki aside yade ina aside maza sabe kumbala khorde ina rakhe khor opor de comments kori de pai nai de guys chuli kati bole chai ase sunday bole bi sai thaki bi olop scenery bi dikhai dibo moi sabe de guys comments kori na kare sabe etu ki la colony ase apni han comments kori sabe de etu ki la colony sabe moi chuli kati bole chai ase Kila colony ase koi sakte guys comments kore cha di guys chole kate sabe complete thaise guys bas chai ase cha hai ki na ase de Dr. Kumar Kaur ase makan की preview तो बहुत तक भाला से सभी Jaka ase kipri sabi guys khor over there rakhi ase kari ina ase de maza sabi kumbala khor de ina rakhe khor over de comments kori de guys sabi sunday le bi makan ina berai de chuli kati bole ja to all the vlog ki hoy jai maza na sabi khor khan ina ase moi alap dikhai dibo apni khan bi sai sabi moi khan ki pui down na view de kina ase moi phal ba jaka de dikhai dibo sabi ini ka ase de guys isi phal jaka ase sabi aro bi dikhai dibo sabi de alak jaka phal pai nai sabi aro bi chel birthday chai ase de guys yen bi kumba chuli kati ko like le do description de phone number rakhi dibo matibo pare de sabi ina chai ase mai chel word pale sabi ba to pani kya denge to tera bana pare de ina JCB bera ase ki garne bera ase ko na pare sabi kiba ekta kam garne bera ase hola JCB be sabi guys edu ki free de na ekdam popular pani pokya jaga ase de mohan ki free de sabi chukri kan bi uthai khai ase aro niche de bi ase kon ba na tikya manu han do sai lobi aro tikya kan do pia na bai di de ina dikhai ase goina aro edo kauri kate jaga ase yete kauri kate yeti price supply kore yeti bra town de le jai na kate sabi ina se sipai pani goina ma de boy la na jaka de pani ase de chelbat pali da alak jaka de na pani ina itu misna de na oh to road to pongro road ase de pongro la road ase sabi diaro road chai ase
two way ati phali de man bhal dikhe nice dei tikha manu karni de piano bali eleven na tikha kan de itu ase de sepai noti sepai nala ka de itu ase sepai khan la pani ka de la poila de yate othai khai thai se Indian army kan itu ase de aru bi taka phal dikhai dibo moi sabi de chuli katibole jaise moi hoile bi itu bi dikhai jabo moi itu pura skip na kuri na sabi de aro kon na apni an chuli katibole mon ase ki free la koile do moi la description de moi phone number ase aro itu number itu video de bi lagai dibo itu pura olai kina contact kuri de moi pungchi jabo kote kote lebi chalo alag jaga bi dikhai dibo moi sai thakibi guys matia do itu jaga de mati ase location do itu ase de hale khor do kun ase na jane itu ra malik do rasta de olabi koigina ase acha niche de rakhi ase sai itu ase de parile je moi katia din dikhai dibo de alo na parile upai nai sai thaki de upai nai de aro bi ifali mati ase high school fali to moi tati fali jaise guys kumba nati ki samano moi yati ba ki free village dikhai dibo de guys apne an skip na kori kina sai lobi ki free village tu itu ase de guys sabi ki free village ase de itu guys ina ase sabi scenery imam bhal ase de itu ase ki free village imam dangor ase sabi to upai nai chuli katela do dikhabo na pare hoile bi moi para tak ami khan ki free do kini ke ase dikhai dibo aro itu ase IRB camp ase de itu dur de thaka do 14 IR la camp ase de itu sabi 14 IR la camp na itu ase de guys sai sabi guys ki free town de itu sabi public town de kiba ekta program ase de ila program ase ko na pare man tangor banai ase ajan sports kheli ase man dangor khor banai ase de kiba ekta program ase la from majodi ase de to moi niche phali jabula ase sai sabi khor bi na jane lebi direction hesab de ai ase moi PHH work de ase goi to tati jai ase moi la customer ba mati ase bai nai life thakibole to mehnat koribo lagi de guys paisa do na 10 toka bi mamali na hoy de to paisa ke bisi morom koribo lagi de andas pravesh na koribo lagi paisa do na ase de to moi alop scenery aro bi dikhai dibo itu pra skip na kori kina sai thaki de guys jo skip down la government higher secondary to ase de tori tu jai na dikhabo tu na paribo elebi adin diba alap dikhai dibo kai kina apni an la de dikhai de ase de itu ase de government higher secondary school da sorry mohan ki down na ase de da itu ase sorry na aro itu high school ase de itu na tangor ase high school de to itu na aro scenery phal dikhabo de moi chuli katibole ja dim jura na to sai thaki de aro bi bishi ase de phal guys
কি freedom laga JNB school ase de ida sabe hostel ase de ida tai khan bi sijun thaki ase de yate aro ida ki free laga district jail ase de ida sabe etu district jail ase aro itu osor de yate JNB so etu JNB school aro district jail itu ase de sai sabe man phal itu ase de government la site itu ase de cho bhai yate aise de sabe yate katise वापस जाएगा पानी किरीले लपदै त्यो रास्ता चाहिँ साथी गाइस बाप रे गाइस यो चर्च আছে दे ठीक याति आइकिना काटियाबाजी गरिकिना जाइएसे मै कि प्रिभिलेज আছে दे यो साबे itu ase ki privilege alop bhal ba dikhai dibo sai sabi asor bra dikhai dibo man bhal ekta ase de village sabi athai dikhi ase itu sabi na ground phali na dikhi de itu bi athai dikhi ase to guys aji kun bra apnan la amoila video sai di ase isi thanks to itu nisna akiri support kuri thaki dei kaina apnan ge request kuri ase aro kunba kwa nisna moila kam de hoilebi jodi apnan like koile to moila description de phone number ase tadi bra call kuri dei to jalo guys next vlog de vlog koribo dei aji to iman bra khatam koribo bye bye de cho